Say yes, you come, Mokana, me go be Mr. Me do be a, me de ma come, fit dance, you a baby, a chain, no, that be an answer. And yes, I be will be, I made a check. What for me? Boss. We the man say na me two anim. So oh be. Yes, see, I think say baby I do no. The wife also only tia say o ma fie ntem. Adwuma no to da saa na tie. To da na emo ai busy a fie ba kwa na ayo ndende. Ese ne hunti kura no. Ego ha edu sam say wo kwa. Utimi tena mu a Nunze ni nyina na ha adwene. Enim dia na wuku no adwene. So bia na ofa ba biu. So aye dey. Boss. Ba sa me zumi hu na mane. E wujam hokosa na me hu de menye. E kunya me ni. Mi angasa kwan se bu onu ma na mi fia na se madam mba ya na ye ma homete. Se e beka nko a wo fia ase. Se bia obi kura be bo awura ha no ma obesi den pokora chi nipa ni mpu. Se unya free ha se kwa baby a misinu ha na me se sa bu am pese me ya na me ble. Afra. Me ble. Ti we da se na me tu oni senka ene wukunu nkasa. E dan wa ha. Asa ke se ka wa betin ha si a nanka we weekend bi. Asa obeko se nso ada me wife ba ntem nanka akọ anopa nanka wa ba. So esa me bre o so agwa yidi. Boss o meti mi angasa nka me nyane sa nka me penso. Jabe ma minimiti. Jise me bona mane. Jise me bona mane na me ne kasa we so obeti ase a. Ko se nko abetina fiwe ntim na untimi nya hwe de eya. Ahomete pa. Timba so de me ne be kasa. So obeti ase dia. Eba. Ebe ko buru nyam ko ade ne my wife ko an hwe ane ne fi go ba because we busy more kra. Esa me wu sister. Me sro ne ukun kasa. The boss en fo anu nkasa. Sa adwendwene ne kumu adwendwene. Mo se kum. Pese do chicho re kakra wo ha. Ntimi nwini pi. Tia me de tu anim. Je ne ukun kasa wate. Boss me ne be kasa nti me ne kan do asemu. O beti asemponi. Ante ase a enya hwe. Me hu how I be see afane no ho so ahwe. Why? No say the na city no. But so they say me ne kan say bia obedi hu achi a. Eno ansa me ne na bahasi. Na ono abe hu how situation ayi wo mu. Na woni na kasa e bia na one ode wanu tuma. Obe won dwene bibia se bia me yi bibi boni bia. Oh. Esa na obeti ne ho asesa dia. Mini pro. Why? Boss ya men dwendwen. Say wo ha dia na me nyini pi bet say okoja me sa na oba na so ma ya because say am fa say na wo me ho odin am timi koba na all of a sudden na I me say ni ade ana me di ho ya kakra bet oho beto memo abamu yo pache wi abidi de pacho wadawroma minya ai kokwa ya che ene gale isa in beans ni bia kamepe wate okay adobe kon ache okwa ya che why ene beans ache ne me right inside ene family a hopre kon why asa oje mfam da bi menye mfam family ona me nko body ni me stay bi peso da kakra eno na tifiri ana wow eno ele me ko bajan anu ko machi why ase anu ko boss steps no mami ko enkomo ni nyina yese me madam oso tukwan tisisi anu so no wo koi obi enu hono mo behwe me boss ala adwuma trip na zele o se ne maame ho mfa no nti wo kwa kohwe ne kakra for the past 2 years no hu ne maame emi si su papa no so yare si ne se me na me behwe no ti o se obeba ogodi sai nti o se 1 week o se 2 weeks o bibi sa no o kan asemo ya brabo pa de
Bema ti ko na dwuma ba na ne waka hu mu age se no bitena ne nchen. Eje. I ready ya. To so person we dey. O se me yo person ka me hwe papa ne manam si gise bia me bo amane. Ansa. Na se wo do hwe papa no hwe ndada. Enti no. Se me nti ho. Ade no to so ko tena ho. O se me ko tena ho no. Na me hwe no ti o se obeba. We dey papa ha adwene say adwuma na we so ati ase enti na we dey. 1 week dey say na e kata ne ti ana ba me so be hwe ho sie mkwa ne hia me. So ati ase. No ahwe nya me hia me ba. Because me wo tifi dey ana we ba. Wo say achichi onipa ho dey. Ba so be ko adwuma na we enti me dey. Me ni problem bia ho. Why? Ti because shemu nyina minim so beka so won pene so pokura akojo me pene so na se adwuma no na me sakoya no na ze me pene so no na no adwuma mo wana because me ma wonya na no is a kofobi from na ba ya mo na se ye do ho ani achi ni hian se obehwe ho so yekeke asem bia nto ene hian me de ha me kese paa papa no o ye to mo ma me no be dwa o kunu yare o ga so ma me yare o kunu so yare o jana ma me na gwa ko jana ko wo ko oni bibi eni na so ati ase be ma de so ye nka se obi o ex mom so ati ase o ex husband so ati ase but eni na e bia ne ma me so nka na ma me so anwo na tete na nka be ma so amehia ha adwene de part okohwe na ma me 1 week pe de ase nden se hwe. One shall I specific say be a 1 week and last 2 or no 1 month kwaro be the class and he answer be tia kan kwa na me dey because e be tia ka because e Ghana adwuma ho de so as I say ti dey me problem why any problem oh yeah chum dia mate so ma aduana na dey me small cost kwa so one your papa aduane be na ho is it Juma you, Naja said they would do any autumn, so I said it would be in a chiliba. A house husband. Okay, you would it. Okay, you would it. Miss Mabawalipa. What am I? The Mabawal relationship, Papa. Send me Juma. No, never to buy you. It was only me for me from a craft one. Channel, you see, one man on. You mean a minibus? Ah. Is what boy was young the moment. Into a bet to us, I could see that bay. A better son, and men better son. Oh, Mrs. Sanchez, and we have a nice 1 or 2 guys in common. And check, and you're is in the corner also. Bon, so why? Now, all Bema, your banner was money of Benny. You do pass a who Bema. Said actually. Oh, guys, and now one of my Bema. Is it Obama? Was it? Is it Obama? You do pass a who Bema. Now, I say, upon what to me, baby, mammy. Oh my God. Waba. Oh yeah. Na mo ka kire me kura minim se nka ye be discuss bi mkura nsan na waba. Oh Marco, se me ka sure se me ba. Ye se ni ade hia no no na si tu ho na mo. Enti no. Maba ana me ba kwa ma hye da mfa me ho se bia se ne be ya na adu because me kwa me ma me ho am dress normal to se ne ko baby. Madam onim. Enyi se bia me mpese wo be ba ha wo. Wo ye obi yire. Enti wo ka kire me na wo se me di metiri ye dey ebetu sum ye so na me ye dey. Me fa adwen. Just one mama go ahead kwa na wa tamu bag wa be. We nya afi na me no obi hia. Ye di kan hia baby nti we enya de ye yi. Ada wo ha na maba no mpa na. Abi nya se me mpe. Oh so hia na maba no so ani nja metimi akoba. Enya se me mpe so oni me kire no. Nipa wo ne wo ho no wo ye me boss. So ena enya se bi kura uni obi ne wo ho. Ena nipa wo ne wo ho nso me san ni nipa no. Ntimi aba ni tua bone na me ye bone sei no. Me wasa me dwene hu tutu. O dia fa wona hye me mpabro mu. Fa na hye me mpabro. Ena ivi maka hawa me kuro sise wo mu. Maka sise wontimi ne menda. See how many times na men ka asem we nchro. How many times na on ka sa asem we nchro me. Nti wonim se ne ye na ye bone ana. Fa me queens on se.
If you have a shoe, someone for us. Wouldn't say near a bonnet. Bible see you in bonnet now or your bonnet day. You need papa no one your bonnet man. See a giant bonnet, the Bianchi and not the chair. Bonnie Benny Rados and I won't find you. Now we yes and ram me pan frame and I'm catching the same one day, more ma. Now, the bag up and on in a babish. We nipper no cranny, I will carry an accommodating. Madame, Marcus, my bed door, there be untung as well, Babadomia, but I wasn't from a comment. May you obey you today? Huh? Obey your enemy today. What's no quantum, your bama for me connected. There be the old mayor and Sabon in our dear family, so the mayor and a hammy. A normal will not say what won't go to your no ceremony fatcher. Say what the fatcher may say me no be yereda. I dear mayor and I'm say coming to be any. Never so so I may. Oh, did you have my phone, young conager? I want you me bag. Ah. Adieu. Jesus, I check me back. Bye-bye. Hello, Kojo. Yeah, you see. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon. Hello. Yeah, afternoon. Hey, now that because of Me, that madam, call us. No wonder. No madam, I don't like her. Iriana Biana. Debbie, boss, mamma, Naba. Oh, okay. Madam, okay. Okay, catch you. Maybe if you have a oh, yeah. Oh, where did you? No, no, them she never knows what did you away. What do you like to how? What do you like to have them? Me cry me no. Look, you had over there. Eu chamo se media me modum light cover me that but think free for me that hono na anyum cross it up me say okay. Bibi mpumane. Huh? Bibi mpumane me bo me nyama ba. Me nyama ye fi o se ba na bi. O dia hin do tem na ya no sia ma na jeju a hono me sia ma. Right. O be jam tete. O da be no fi nyama. Ade den na o se se sam. Asi wo mu ntia. Bibi mpumane. Mfa mo ne. Yo be ye dia fa me ba. E jo fa me fo e. Meba. Yo ye ho ada ko fo ba bia be se wa. Na me di oba dia me ko fo ba so me de. Ka on se na ka. Ah, this is unze minya ko sese Ego ako me sister na friend me say o ba fi as a deeper na adwuma bibia si nto ho omo pontem ti na say ne ho faro be so ba jojo no kakra turia imani nye echina oi nso omo be tina obae oh me baby girl na me no dream hunko no say we be bia jojo ho ai mini sister friend say ne ho fa nto ba fi abajojo ne ho what's that what's that what no boy people got to back obo betimi atina ni so be kra minzanso ni mo no we kwa opportunity na opportunity come as once ma kuma ma hu kwa me but the thing say unse this is some o hard ni you see wonye ye ne tia kra no problem de fam no opportunity sia se ugina sia na enko fam ma me kra ka kire no because me dey sim so me mpo ba me ka san me tia kwa me ma so no nani asam ka o sister ne beto a be from na we a sister on ma dey say dey say oba no ha ni sister no ha bi akra e ma bu na so na o kan dey na ni sister tie oba ni be say ye ntumi nye ati betimi atwan ni ono on twan na utu rent why la go ni me sister no onye madam for rank na rent dey me out nje na utu rent no e say me dey san ani ezi oba ite kiabo no oba akra kutwi be na say wa ba oga nje na me sister na me mama obedi why e dey ya oba ne pe na o de wa kamati me obedi why ba next time me ma ni nyi ba bedru he ebinzi na e dey ebinzi bi why ko ja me
Eh, kojo, churi, right. Entrance da biswa jiu. Yako. Ka kiti. Kojo. Anti senka. Ego friend ko na kam phone do me. Na me na ya adum. Ya ke zo ba bi o ba fi abede. Na o ma fi sei. Da de ni fi ni. O ya adwuma. O ya adwuma se me ba fi. Da anti ngonto ba je nti we enana no ba no kwa kwa nti ma ni ma fi ana. Ko chuma me na ni bi ya ma be pon ka ti pa ka me ba so asu na so yi. Nti ze mu ba ni ma yen sekete. We so de won. Na we se ni mu da ni. E bi an sa wife so obey. Tobo. Shimio. Izo ba so de mu twa pa wo o mpan kwa afu. Inoza no alinde wo ya pon kwa ran kasi o. To de o kati wo kojo. O ide nyina o ba o fa mu nyina to. Na ne bosusu mu do. De bo de efe pa. Bon de efe pa. Shimio. No. Zegere odi ni ma mi de. Me kwa akosen. Ochiana. Me se batwi. Sika sem. Sika. Sa. Ena ma mi 200. Wo se me found to despite. So kasa wo na ye se ka ye oba de ye okumpo ba kan lo. Kise ye ngu fie kura na o se wonko. Bon oba power no do sika wo. Sa. Oba power no tu sika di. Masa tuana wo be da wo be du wo. Oju. O be sa mapia mam sa kwanko. Da wo be nya no na wo de asem. So what no ba de oni be da akusi da be. Oba we oni na oba da se ya. No na nya na be po nye ne ya. I'm so never da akusi da be. I'm say be po we are all kan fo ne to ne no fu ni nyina ko du mpema nka ho. Ne ba ya. Ka de nka ho. Be po nya ye ne ya. Tua na. Wonder we so na tuani so. Uma na de o so mu wa de. Amba. Oju. Se mania ha pa. Unim. Me pese. Oh my God. Na me ya adoma anwumre. Me koya account e de kire director. Na this time around me dey my adwene se me pese me diska ni nyina. Enyoma sisa ya yedi nyina me diska ni nyina ede e ma no. Me pese me kwa koma ni 60% na ye keep 40 no. Because the last time me ba wa na me ka kire de say aso obi abebi company ni bi wo ho say ni sinti ama adwuma na kofom no. Ho na me hu say o ya suspect bibia anhwe ya na ede nsem kese ayede aba na ade ede se wo dun so ebu obi sika mu a wo di bom na nani ba no so anu ahye da agya atum na afi akwa wo mu a na afi wo hu se wo ye adwuma na adwene free no so no na afi wo besa atibia watibi ntim pese bosum we ede me diska ni nyina ayede ekokoma director Marcus ana sembe na atone san da bi o mi gusa wo on pese be bo blana on pese minum bi ne be ye foundation bi ato ye tiana eda no nkoma no wodi ni ntina pese nkoma bai wo so me ye ne we adwuma mu hono ana me kun so ne meka na obetie da bi so say me catch any say e season until like ewo mu ana ekoso mu ana eba from tie betima akofom saa Abraham pija kakra esa obe suspect me o sisi am no mi nu abeya dofo mi nu ana even kwa sisi am kunkura me pekwa bi so akwa no na me no abetena bobo bra papa bi me mebo sisi yale na solve pija me si ya na twitwi me kwa awale fun be na mete ho saa no na me sole me twi hwi ti se ne ese bi me woji wonya wadwo so ne mbebo bra na se bra ne de eno ane yebu ba enyo obi sika ska de yedibi ka we de bosunu we nko ade nke yemfa nya ne frakadam ne yemfa ne nyina ma nya ne frakadam yemfa 40 ne ntu yechi yemfa 60% ne nkwankoma no ebiem Marcus me pese me no mienu ye ware o aware kon so na ye etu anamon no se ka bi se di bi na kwade anka sa adre nka me gina baabi anase me gina baabi ye dai obi a mewi bi no nko but abrabo no ne hiam me am build foundation bi because minim say dey a baby betimi a dey apiem me kuna sam dey I forget it me kunu be kasa so what you say bibia ni a me bibia ni won mama ka che me kuna watwuma no awofo nti eba me kunu side crowd or therefore me nwene ho me ni masama me kan to ni tirim ade na asa bibia no mama me kunu be de na asa hawo odo sisi ade ni twa na be ye wodi o ni owo di ni ye wo pe enwene ne ho
ono ne sisi nyina lock wate na me mpekwa bi so na me nko gya no na me na o mebo bla no uye di asa wa mama bono bram ni sunkura won mo bi a watwa obi koto asan kata na no enti bibi se ne de normal ti won kwa no abo obi san bla ni so won mama mfo etwi amanfo condemn ni sika na jere se ba se bi a o ye na adwo so obeyi wadi ame me na mnim asma me ka to me kunti me ka to ni ti obekata na no so what in American it's yen for 60% in command na me no mienu for 40% in ntu yachi mfa ntu yachi na chese ye dan kura na e de ya man nipa na wa bebie bi wo ni ti adwuma no kwa na ekofom so what you see nti sis na ntimi nkoso nti gina faako to won fa ne sa business dey to be be raise e to bi nso na aflope ai dey aflope na sa abafo hey manager that wife